Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Isizwe Babu Jabulile siseThekwini sithatshisa ukuthi namhlanje sihle noBhungelisha into kaHlangu usuke eBizana kodwa simthole sesimthola lana eClermont ngakashembe emkhulu akubingelele kahle ewe siyabingelela kakhulu ndiyabingelela kakhulu ubingelela Babu Dokotela ndibingelela nabasebenzi bakhe ubingelela nabantu bonke umhlaba wonke nje siyabulela mkhulu kunentsolo la ukuthi namhlanje ngawumuntu obheka eCape Town kweziwane eCape Town uyenkonzweni yowenzana eCape Town hayi mkhulu eCape Town ndiyonceda abantu ndobahlamba ndobenzela izinto ezinhlahla nje uzophinda ubuye nini eCape Town hayi ngoku noma usiyosebenzela khona nompela hayi friends sebenze nje kusasa namgqibela bendibuye futhi ngendiza uphinde ubuye futhi okay mkhulu ngifuna ke singene kumsebenzi wethongo lowenzayo uke wakhuluma ezintweni ezintsukwini ezidlule ukukhuluma indaba ukuthi uzokufika usichazele ngekhandlela lezitha ikhandlela lezitha ikhona ngempela into ekuthiwa ikhandlela lezitha kwenze kanjani ya likhona namhlanje ikhandlela lezitha khona ikhandlela nje uthi kawulala kakhona umuntu okuhluphayo noma futhi umazi uyalayita nje ulufake naliti nama razor uvuzela umthi pha uthethe ba ndiyalala kwakho umuntu ondithakathayo ondihluphayo ondihlumezayo ovala into zami ufuna kwenza ukuthi uthethe lento ufuna yenza umuntu ngakho ubuye futhi uvuye ebusuku futhi ngotwathu futhi ubuye futhi uchise futhi uthethe lento kuba khona umuntu ondihluphayo ondilandela ngemva ufuna kwenza ukuthi kodwa ungambiza igama umbiza igama uzozala hayi umhlazi ulala phansi lokho zesibhobo ulala phansi hayi phendule ma umtshela usebhizi yashuthi umtshela yebo sivale okay hayi mfana umtshela ukuthi yashuthi sorry ake sikhuluma ngensipho usenayo insipho la okakhuluma ngensipho abantu abafuna imali insipho enhlanhla ya ndinazo omkhulu sihlukene ikhona uhlamba ngayo esisichitho ibe khona egazi ibe khona enhlahla nje ofuna umsebenzi noma ngabe uyabhala noma manje ukuthi ubeyifuna insipho ukwenza njani angakwazi ukuthi umposele noma khona isitolo ezomyela kuyona edayisa kusona hayi ndiyumposela ndiyimposela yabaposela ndiyamposela abanye esigodlweni ngazithatha esigodlweni okay insipho enhle kakhulu mhlakazi okay kwenza ngayo nje vule inhlahla khona ngoba kuna ingane ongakwazi ukuzinika zigeze ngayo lensipho zesikoleni noma wani right kakhulu mhlawumbe ingane zesikole irathi kakhulu number 1 kakhulu okay unali ikhandlela ezitha awunali ikhandlela imali kubantu abafuna into enhlahla imali alikhona ikhandlela nje olutshisayo uchisa ilanza amawele impepha amawele losilade ikhandlela usicecela imali icende zakho zikhanye nje nento ezivala kuzivalekile nje ucele kakhulu okay Ngikuyishona lekhandlela bengilisebenzisela esigodlweni ngisebenzisela esitolo ngisebenzisela ekhaya ngisebenzisela ngithiwe ngilisebenzisa hayi mkhulu wangindawo nje kokonda ukuyo ayinancane uma ngumfundisi esontweni bazothini esontweni hayi endlela ukuhlala khona esontweni phela kodwa ungagadwa ngabengekho phela kufuna abantu beze esontweni uthi lapha esontweni ucele pha uthanda ucele pha kulo kunesigcobo sabantu abadayisa ngomzimba leyo nto ububaneka yona isekhona engathi idona ikhona mhlakazi umuntu odayisa umzimba ufuna ukuba busy nje kakhulu imali abenemali kakhulu ayiccoba nje antu kayihamba odayisa umzimba wakhe manxa futhi enze interview manxa futhi othetha nabantu ufuna bamamela into ayiccoba nje okay ukhulu singakavali kuyiko ekuyasibheke ngifuna lo muthi ogeza amathongo unawo lo muthi loyo umuthi nje into ogeza idlozi nje ya mkhulu ndiyawakha kakhulu kona wona uthengela wakhelwa bakhona umuntu omhlaka ahlangana nawo umfona uthi yo zophelele lo muntu awuzisomnya hayi kula hayi ndiyazakhela umuntu nje ukuthi idlozi lakhe alisekuca kwakhe umhlambe likwazi ukusondela eca kwakhe okay likwazi umenzela izinto ezinhle ngoba ayikho into engalungi idlozi ukude nawo ungawuthwala ushone emkhulu washunqa kubalekile idlozi balwa kulidlozi emkhulu mina ngikho kalungi idlozi avala amanzi amnyama hayi mkhulu yatya kakhulu uyacela ayacela mkhulu ba yonke into sica kwakhe idlozi yangomela ba ucela ntoni idlozi ngikola kalikude nawo khona ungashona uMozambique eMaputo phephe ulanda izigubu ezicwacwala indlu kwande enza kamkhulu konke ezokwenzeka hayi kwande ukhuluma ngebhandle izethu usuku ukhuluma ngani yilo lelo liphethela ya lona mhlekazi lona mhlekazi leli bhandle lezitha livala isibham livala izitha noma futhi umuntu futhi umbethe impama uvela umbethe umuntu awe phansi impama kanti ile bhandle futhi alibhani futhi yakwazi ushintsha imibala
ke sesifaka inhlwathi ke sikhuma senhlwathi sidunga ekhuma senhlwathi sifaka phakathi unwabo ukuthi bekubona ushintsho ya ushintsha imibala mhlakazi ushintsha imibala kufaka kanjalo ya ibutho leli libhenya ibutho lemali usasalenza ya nisalenza mkhulu ibotheli eliqoqa idlozi ufike ulibhema umuthi elikhotha ukuthi wenze njani ya uyalikhotha uyalibhema selikhotha uthi uchisa neze nempepho bese unqula uthethe bandi mema sonke sizwe salo mama nesizwe sonela baba nesizwe sonela mamkhulu nesizwe sekhaya sonke and ukuzibani bani ngicela ukuthi nokuthi ngicela idlozi lami umuntu alithatha malibuye kwalo abantu bagangela abantu balithobela idlozi kanti libuthe liqoqa idlozi yakho lizokuwe leliqoqa nje lento ngiyenza kanye ngiyenza nini amkhulu baniyaza nje kawulala ulokuyenza umulala valiya lidonsa idlozi namanje uthiwala uthoyithola lathi athoyithola donsa lize kuwena uke waba nophondo lwezitha usalakha lo gaxa la ya ndisalakha mkhulu noma mhlawumbe ubuya ukuthi abadala sebe nama-bodyguard manje hayi ndaba inceda kakhulu umuntu unezitha xa wezitha kakhulu kawugqabe ngalo ushaya uvalweni ushaya emashiyeni iqhamuke esiteni sakho siyabala isitha sakho ishasa imoto ya uvele sukusabe uzona ukuthini zichamele abantu kade befuna isikhwama semali wenze njani isikhwama semali mkhulu ndiyamnikazi umuntu nesibindi mkhulu nesibindi abanye ke bayabaleka ngiqala ndumsa emathuneni aye emathuneni ebusuku 12 afike phake uphatha inyama phatha amasweet aphatha ugwaya aphatha iboxer akhulule kanye ngemangcwabeni ba afike qala athethe bangokuthi banuze lapha kanje nemali eningi esitshintshekileyo laba uyeke zokuzizinto laba abafuna ukuthwala ngesigubhu mahomed sobavala wenza njani yomkhulu hayi ndiyabenzela mkhulu indoda enkulu hayi ndiyabenzela mkhulu futhi kubaphahlela ndiyabaphahlela ufunayo nje ngeke khona kodwa hayi ufuna nje nento zakuvuleleke azenze nokholoko bovu nokholoko mhlophe nomphahlele kodwa yenze nemali mkhulu aphathe imali yamaphepha imali yamaphepha mkhulu angangayifihli hayi umuntu nambhaqa toilet ifa lenzeni lemasokisini khuleka mkhulu kwaye uyandoda khule igazi nje imali ikhiphe uphahlele nawe uziphahlele ucelele ubona uzokwenzeka nawe unamathanda omnandi womkhulu hayi kulungile inamba ethi 0736134619 basakuthola abantu kulona number 1 iyo kanye hlakazi iyo kanye hayi iyo kanye mhlazana kulungile ngicabanga ukuthi sibonga kakhulu kuyobonga Babu Dokotela bawesizojabulile namhlanje sivakashele ubaba uBhungelisha into kaHlangwe isuke eBizana ihamba ke eCape Town yokwenza lo msebenzi ithongo lemimisela wona siyathobeka siyabonga baba siyabulela kakhulu Dokotela mkhulu siyabonga inkosi